I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyabingelela egameni likaJesu kuphina kuphi lapho ukhona khona ukufoleka nalelithuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DSCDD. Lamuhla tilishumi nesikhombisa ngolwesibili umfundisi osifundisa ngesihloko lesithi bukhona bakhe kanye nekusekelwa nguye. Amen. Matthew 28 verse 20 uthi mina nginani onke emalanga kuze kube sekupheleni kwetikhathi. Amen. Umfundisi uthi kukholwa lokuncobako kungumphumela welwati kwakho ukuthi uNkulunkulu ukuwe unawe futhi ngewakho futhi uthele uthambo lwakhe ngebunyendeti kwakho. Lolwati lukwenda ungancotshwa linika lomcomvo wekuba ngumbulali wetichwaka. Uvele wadi nje ukuthi empilweni kungenta noma yini ungumncobi phakathi ungetulu kwemncobi ngoba umkhulu uhlala ngakuwe. Amen. Lo mcomvo nguwe lokwekuhlukanisa David emalangeni akhe ngesikhathi abhekene naGoliath. David weva kona lokho kusonga kwaGoliath njengayo yonke lempi yaIsrael kodwa wagcila kulokuthi abesokile futhi Goliath abengakasoki. Kusoka kwakuyinkomba isivumelwano emkhathini waNkulunkulu naAbraham. Uma bewingcenye yalezivumelwano kwakusho ukuthi uxhumene naNkulunkulu. Uma bowungakasoki wawude amandla kumelana nalabo labebasokile. Amen. Kudethemba kwaDavide kwakuvela kulokwadi lokho. Wathi ungubani yena lo mfilisti longakasoki nekusoka ukuthi angabita insayiya emabufo aNkulunkulu lophilako. 1 Samuel 17 verse 26. Amen. KuDavide Goliath abengalingani naye ngoba Israel abexhumene naNkulunkulu waAbraham. Lesi sifumvo lesinemandla kithi thina bantwana baNkulunkulu. Asisibo bamfukadana nje. Wonke lomelene nathi nakanjani umelene naNkulunkulu. Lokungevakala kukhulu kakhulu kodwa kuyiqiniso. Jesu wagcizelela encwadini yemisebenzi yabapostoli 9 verse 4 ngesikhathi Sawula ahlupha libandla. Inkosi yathi kuye Sawula, Sawula, ungihluphelani? Bese evesini lesivule ngalo sifunze lapho athi mina nginani onke emalanga kuze kube sekupheleni kwetikhathi. Matthew 28 verse 20. Ngesikhathi asho lo abesho ukuthi unebukhona bami futhi wesekelwe ngimi. Amen. Ungancotshwa kanjani uma unebukhona bakhe kanye nekusekelwa nguye? Kusekelwa nguye kusho ukuthi usekelwe tikhali kanye nelisito lonke lwasezulwini. Umcebo wakhe wonke inkatimulo kanye nemandla akhe onke kanye netingilozi takhe tikhonela wena. Amen. Lokuqiniseka lokho akusiwo umcabango nje wekufufuta kodwa kuliqiniso lilingiyilo lelinsika emandla emphimela ngesibinzi futhi silivikele livangeli ngebukhona bakhe nekusekelwa nguye awuvimbeki. Amen. Njengoba David amelana naGoliath ngesibinzi ade ukuthi abesekelwe uNkulunkulu lophilako, nawe ungema ugcine ekwadini ukuthi akusiko ukuthi uNkulunkulu unawo kuphela kodwa ukuwe ngamoya wakhe ngekuphelela kwakhe. Amen. Ngakho-ke kude sitha nome bumatima lobungamelana nawe ngoba uchumene naye luvuma lube uNkulunkulu. Kuqhubeka nesifumvo sethu ngafunza Deuteronomy 20 verse 4, dihlabelelo 46 verse 1 nakumaHebheru 13 verse 5 kuya 6. Amen. Kulesikhathanyalo sidawusho-ke nangomthandazo udawusho emva kwami uthi babe lothandzekako ngiyakubonga ngebukhona bakho lobuhlala kimi kanye nemandla akho lasebenta kimi. Kude lokungamelana nami kuphumelele ngobe inkathimulo yakho nayo lonke lisito lwasezulwini
lukhonela mina ngisahamba endleleni kanye nasesiphepheni longidalele sona. Ngiyabonga ngebunye bami nawe lobungahlukaniseki. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu i-Rhapsody yethu yalomuhla. Amen.